Kvecari u Srbiji dokedy dozarabljali, ale še obstaviny u tej oblasti poljoprivredi značno premenjeli i teraz otримують najupartejši i najuspješnejši. Među takima i poljoprivredno gazdovstvo Savanović za Stemerinu. Za dobru prodaju, pre svega, ja mislim uvek da su... Za dobre predavanje bar zvažne mať dobri rošliny i dobri i pravilni pristup ku kupcom. Každomu treba potolkovac, njeljem početnikom, jakše toto kvececo kupel pestuje i otrimuje, jaka mu potrebna zaštita. Bar zvažne znadzi, htora fajta šmebuz na slunku, a htora može rosnudljem u hladku. Kupec muši znać, jaké položenje joho terasi, abo budingu i spram toho treba, že bi vibral fajtu kveca. Napriklad, vozdiki pod nošaljem predpoladnjove slunko, po poladnju muša budzu hladku. Otim veljenjec baju i vedzim toto prekrasne pahnjace kvice spreje od tidzenj 2. Opštinski upraviše ostatnjih rokov namahaju ukrašiti svoje mesta. U tim treba počitovati zakon, odnosno mušiše rozpisati tender, ktorý naše kvecare uglavnom nje zbača i nje učestvuju direktno, ali pre ih posrednjikov. Naša sobešednica predklada čolnikom opštinov, že bi produkovateljom kveca pomogli obkerujúci posrednikoh, bo bi tedy i opština prešla tunše, a kvecare bi imali sigurni plasman. Ale toti produkovatelje, ktorí by chceli učestvovať na takých tenderoch, museli by svojho gazdovstva preregistrovať do podprijemstva, že by vošli do systémy PDV-a, hvari naša sobešednica.